Kiwa hayung asam ke Pynchei bere, debu FIR ki ni Juai Police Station, percaya ke MCH Hospital Juai, hajrong ke yurim bom emle kiwa kre kamram ki, hadu opo cayap ke Pynchei, kawa pun kon, wai kawawan wal cak sumar. Hak FIR doang wa haden wawan bo ke Pynchei hak ni hospital, de ka klem wapai dagi wa kre warok ci sengi. Kau man lek ke sengi, wada ong kiwa poit ka tang wa lek ye ni, wa pertut ke lek, kam ke wina ke wadau cak poit, hak ke sotering. Hadin walai keli ilek poit, sedang kiwa kre pun bad uwi ya uwi, najrong wada hap ke peli ke Pynchei ucak tangan, nei dawa ong kiwa mtok ubam ko cwa poit. Mana ke kawan ciwiji sengi miok sa de ibam ya ka nei dawa tip kena de lada da poit. Hei posan uji jan mit sedang ngawo mit senam wa de bentip ye ni cak kiwa kre ke hospital, tang wa lek yi wa de ka klem de wan pet hado yap ko hei por khendestin mit. Ni ne liang ke pelit de wan ke wachim keti ye mit yap yo kit Juai Civil Hospital ye long, yo lek ya ke Post-Mortem. Dan liang yong i kam keseng hi mut iga kejing wan yong i ni bat kejing mut yong i le tok go mut uchim khia ke sarkar no ka sarkar tok chim khia go kam jo le ya ga health minister le tok chim khia go hado gi DHMO le hado gi ni gi supervisor ki in charge yong ga hospital le tok chim khia gi halor ini jingjia mut kani ke jingjia de yo im tok mut kani ko sen nongkong de jia ko na ki por chak por te mut i kam gi pai ba im em kwa yu jia gam ni bah bon ki waduk hagani ga jala yong i haga district yong i te im ye u afford ye kita ki hospital ki wa sador la ni ki hospital private te i bon sen mut i kwa i jing rap na ki hospital sarkar tele de kaje hospital sarkar hi mut le kuman go kam ni le torti go kam ni ho sumaria ki wa kjut ki wan thia hagani hospital te mut bo jing ma go ye i ki pai ba hawa bo jing ma go i gam te puyo mut ki pai ba le do jing kermen gi hai thau not ki wan sumar hai ni le not di ki wan te nei te daw mut nang ka liang yong ga sing i mut kerpat iya ke sarkar wo pembiang ya ki doktor kita ki wada qualified ki wa responsibility u pendep ki ya responsibility gong ki kamjo le ya ki staff nurse mut mhoi mau kat kami jing yo i mut ki staff nurse le da bon gi mut bon bha na ki por de yo complain ni wa ki nurse bon sen jo na klam to med ki ya ki patient ki wan pha sumar bat le da klam ki ya ki de ki ten klam akor chawa chaning temut im kwa u jia go kam tem kwa diu snyau ka ki te temut na liang yong ga sarkar hi to chim khia go te te se vi le kwa open komo ya ka te wa to de sakhi de ki khmat yong a hi bon sen ki ni ki staff nurse hyper duty yong ki depan em kam ki mobile phone ki bat busy ki hawo ya chat wir khai u ya ang ya ki wa ki pralok yong ki ta kat wa ki tu ki wa em na wan hale room ki pli man da so da thar ko ki man da jia kam tu ha perdi jing so jing thar ki bon ko jing khta ya ki lane pen thot ko ya ka ta ka thya ka chong gi hi tu he por wa em gi ha ka jut ha ko chitom ta to hi mod u pen em kam gi ki ni gi nurse la ne gi doctors he por on duty yong ki ya ki mobile phone bon sin le da chem i ya ki ni gi nurse ki wa play games ha perdi duty yong ki ta ka te le man ko wi na ko kta ha perdi mod wa em gi ha ka duty sa tak go ya pai uyogi lene uchakri gi ya gitu ki bru ki wa em itu ta kajing klam torti kajing klam kajing le torti wa kajing klam to met yong ki le chibon sen mur khta go pen mong go ya gitu ki wa wan thya kjut ha ka ni hospital
dah hijau por le kani ka jing dawajur ka sing na ka health minister u pengor ka halor ka jing thia pangki jing thia kejut ki ni ki patient Hamadan wat kitu ki wakha kon bo depen thia ki Hamadanตะกะตู้และกวีนหมดกว่าเอฟเฟกต์ยากะก้อยกะเคียยองเกยมันเบว่าอีคอนโบเลยคอนโบและกำโจ Hajing itu wagani ka issue wajia na do nin meet predis nyao po MCH hospital ini po panaliar na liang yang igajan tia student union nin meet dio le chem waga medical superintendent yang ka in charge yang di hospital ni benta kiye ka reason wajia yang ni man bay ka jing pan yang i ka reason ini daw khat ni man bay na liang yang medical superintendent dukular gi i wato wa daw chong emergency meeting gi liang yang medical superintendent daw khut yorok staff ki doktor una do receive yang ni man bay hadu khat ko kwa medical superintendent uchim ya ka kiye ni ka jing jia halor kan ni te ni ka singi wan hadin wa naliang yang tim yang IJSU ada khut ki cikta emergency meeting adu khamtam ya medical superintendent naliang yang ki member yang ida step out lagi kate baile naliang yang medical superintendent pendep ya ka ketika homework ni benta yu dia kaman wasdang hadu ni kesni te kamwa dalai ti I kam gamet le kate kam ong dalai cha civil hospital ni benta wow pendep ya ke post-mortem kenang yo ya ke reason mana kajing umdum ini liang JSU kamtam mi family yang gini ki triyung sak hi umdum oto hadun ni sngi tom pem yi confirm ki uto kayi reason penda buga daw pen man yu klat kani man bay kata dago number 1 ta heju ipor le na liang ka fast information report FIR na liang yang family yang ini gi tri wajia the file ki cha police station te ini liang JSU le emiha rangkat bagi family kat bagi family kadang stan hi ne benta wo fight yang ni rat yong ki ile emlang chirup ki mi iki kani ka message pha le tri yung wata hodu jingkermen pat sakawi le i ka kubor che ka district administration upaya ka law and orders ni ba ka fast information report la ka che khamat te syau ba ka jing bichar hok follow hok ni benta yo kani ka long yung ye ka hok ku ba da ja no do ning si sakajak le wa pen syau cho ka sarkar you chim responsible jing ni nyamut ki khon yang ni man bay kete ba jing question mark ne ba tibi to ni man bay em ko ka nyamut ki khon wan kha ko ti khon pra ni ka jing do no kita ki khon yi ni ka bay man ka jing do no makro la sarkar hi em go ka pisa cispa san pau kulur o sanction ni additional secretariat la sarkar em pisa go usam scheme jiau do usam scheme jigi ni bridge ki uper go per ile dam gu scheme nei benta yang gani ga long yung go do ya gani man bay ini liang JSU to take den place bo